balong usong kenor banyalam ya kan deka jinggalang akan deka janmit ke mentah ya gi kentien tiang sebabha ke jompi ke jing ai bentalem ke jompi na ke bental menyo pada pasat jing betam si kentien bar Argentin aku leru ya kita pat kira orang ba kibawan nagaliang juga Voice of the People Party kibalidan rengkat bat ni hangni nado ibasyam Dr. EW Rani iba laidan rengkat ni hangni kapor kapamenta rengkat bat ikinong yalam nagani ka tururi unit rengkat ya higi pat ba barok kat kibalala yang kami don hagani ke janmit hagani ke lempung aku melu nak kabenta ke darbar senam mawai pemuri kaba ay ke jingbet yang kami penlong yang hagani ke jinglang hagani ke por ke kabenta dengan mudan sipon kiban keren henroi kinokren kidandon jakonta hagani ke janmit ke kabenta niyang hagani ke jaka na kabenta banyo berpensyai kemudian hari debat kami kemat jongka MP election. Kau mengenai lembaga ismi kisnam, kipor kiberalik no, harga bangina ban kenal. Ke MP election keempat jujakat, kau balang homer senam ubah bagandon ke jing ki jimot akibat ba lagabang hakim girilong kasi bat janji agijongi bat kunjuru shadow cakite kipar garu. Kadang ke jingki palak, kadang ke jingki jimat akibat ba kalong ru ke MP election ke ba kamsong slet ban akibat pat ke MP election balai ke cia kumni balai ke long kumni haga bagi kerjaan dia ni kisnam ke balai no ni bagi long jar ki long kimcha ban ru ki long ket bagadon ke MP election hendak yang kini senang komentar ini bagadon kata ke jingki palok ke jingki jimat ke jing terang jingki petba ya kapan poino ya kini ke election MP terang ya ke begini wak penjiat ya lau jong ketong ubaki don ya lau kejokaman kata pada along dari namar baga same Voice of the People Party kami syakmat ya kapan penyeng yang ketong jongka Bakayan nagamay ka Jaka, siya ka Jaka, nagamay ka Shlong, siya ka Shlong, nagamay ka constituency, siya kiway pat. Baday halor kami ka benta, baka Voice of the People Party kami, yagaban lek, yagaban pensyari, kinomren kichongka. Bat kumjuru, yagaban turma, yaw kartong chongka, siya kipay pa, ii bakiway pat ru, kilay pur, yagani ka benta. Balay kami ka Voice of the People Party. Kadang kichingkili, nakiway pat, kiwang balay, kini sikini ki parti, kat nami usnam nami parti, nami uwe usnam nami kiway pat ki parti. Balay kami ka Voice of the People Party, nakuha berpasyak cuma kendiat, nangkat hakim lebat kami kebenta. Ngikunal ya kicing itu kana, haga por bagi dam lain school, syabham ka jingjak no ka jong segi, haga baka segi talade, kahat ya kabandri no syakram lebat kremlatan. Balai kali tri syakran menak keramatam namar ba kata kahak kasat kambom syu aklom preu hasla jogade kepertai ha ka ba kata ka yen ramba ubreu ba ka phailum dat ubreu kelabon hasla jogade kepertai namar ba ubreu ondan syu ek hak kasat ubreu ondan syu ek tipreu keteplai ubreu umduran syu ya ubreu umtien umsyatien syu ya ublai dengan bakum kata bagasni kahap ya kaban re no yeldi syaki krem lamat ki krem latan namar baga jing ijli ya ga jing le palat ke jong ukon bereu dari umalambiang ubala ubayai uta urus air ubalawan pada darbar ya kaban terma tawadi wang ay nga ki kor ki krem ay nga kukop kafam ay nga kabor ki ikhtiar bangan lek ban khot yang ya gasni bagan wang sasisil ban ay nga jing shay ban ay nga jing sai ban ay nga jing shingan ya hi ukon benreu bat ya ka perthei shisne hibara kawe
Dari umalam yang orang yang usiar, orang lain berkok berkejar, bat mengiyak yang ya gani kejingsai, ya gani kesgi, kumbalam mentah. Kata orang, kat kum ki khana peteng, kebangiyak ia kawan puri, hakikat kat bagi orang leskon. Kajiaru, hagani kajawa kajongi, dalai kami kapoin suatu di parti. Kadai hadirin, baga sanshar ka khadar, kadai hadirin, baga ka kinong yalam, kiba iye, kijongi, kiba nila jiyat, kiba nila pungkop, kiba nila pumpong, kiba nila ay, kabor ka ikhtiar eki. Kiyang hala ka jong kanong ren, kiyang hala ka jong kanong, kila ike, kila medai, bat kamon ka jong upay pa. Kasamsyar ka khadar, kalawang kabaja burong, kasamsyar ka khadar, kalawang kabalay hangamay, bat kabalay tangmarway. Kajimbang ben ya ubarya, ya ubadok ubaretong, ya kinong bala, kinong yaw, kinong hat, ya kikina puli, bat ya kisamla. Dari habang niya iya kabakong kata, omdang syok kajing siyang sok, kajing siyang singan, omdang syok kata kajing siya ya kalaway jang kikuan samla, omdang syok kata kajing karman, naganda kikina kibala na pencong kajing puli. Omdang syok kata kahyokam kayak jam, omdang syok kata kakamay kajing kababit kababian. Niya iya kata hai kilang baro, kibang tang hai kajing biarror suga. Dari habang kata, kinong yalam kibarat pa, kinong yalam kibarakan ramba kamsyan pang, kimi syakmat, ya kapanya snok tilang kaway, bat ya kabakin om, ladalong katbalong, jakat baja, ay bangin IT, yaladi, nagar tabangin mi syakmat, nagar tabang sen ya kaway kapati, baka tagat parti kabangin sen, kadai ka voice of the people party, lana kasur kajong upat pa, kasur kajong agajong pi. Kisah ini yang kena parti dari hadian baru ini maka sensyar kabar kalaja kalari syakram lamet kram datang maka hok kesat kanan syuk. Kepada sahabat people parti kami agak bakong kata dan malampat dan khotpat dan neksyaupat ya kata ke jinshay ya kata ke jingkerman jong kari kan jingkerman jong hikron sama bagi hat tibai kijongi. Kami kepada sahabat people parti na karantaran wanra ya kejingkerman. Baru memang kata ini bahagi ini election MLA ba agak election MP governmenta. Kita tak kiwan yang kami syakmat ya kawan ay ya kejingkersan na karantaran esnau ketilang. Ba kepada sahabat people parti ya kawan ay yang pat sesisin ya kata kejingkerman hagalong breu man breu haga sensyar kekadang. Kung kita babai, tidak dijisakkan, tidak dijisakkan thọ hadian bagi lami kumne, hadian ke bagi ya syarung seneng, kiong balai bagami ke parti voice of the people, balai bagi nihapannya ki asurak, balai omnya kren atau assembly, kadaba galong, balada omsdan ya kejinsat. Lada omdan yang kecil syashkor, la omdan yang kata kabarnya perkhidmatan atau assembly. Kawan sahabat people party, kawan yang kawan terwas pribadi, banang yang ini asurak, ya kawan yang pertanda kasur kebajam, kenang baksorkar kan senap ya kicinggawa kicongi. Dari nama kata nihat ya kawan ni syadi nanti kesingkir, nihat ya kawan ni syadi senang gitar, nihat ya kawan pihak asurak, nihat ya kawan syong lagi surak. Nama kata jom garibat kecai penriu. Hari ini Islam keberadab. Hari election MLA keberadab dan yakun akan Islam keberadab. Yoi ya kecunjak keberadab buram hatok esnau mawai kecongi. Baru hakata nilai syakulan karinan kasih bacan dia niasnau ya kecing sawa dan niasnau ya kecing yakran kiba antang kecing rak sudah ya esnau mawai. Baat kata kecingero yang kesna mulai kiong, oh kesna mulai, oh kipai pak jong kesna mulai, kilong kibastat shisha haro kata-kata. Kipai pak jong kesna mulai, kilong kibastat shisha, baat kalong kemuksa, ya gajak benru ni beragway. Kipai kemak syaka mulai. Kilo ini ya kata kecilek pula, hapo jong ke mulai kejongi. Kilo nyong rok ya ke mulai.
krom uta krom snam coba cai kenriu bat krom uta udut lum coba cai kenriu lanyaw ya bernama kecomi bangi nak uta krom snam bat udut lum coba cai kenriu lanyaw krom snam on kecu kajat kenriu kayap lanyaw krom snam magamet kecomi kenriu on kecu on prekam show uta ubriu on dan cikermen show bat kabaap ya kadai setangga cingap kajat kenriu kapet syakal maulai maka om plans nam coba jadi real udang tian ni hingga kio ini bahau neo senam oradak bau plans nam coba jadi real ukit bat ukri bapa kesnam kaya hak celah hibarok gawai bat kio yang kata kejingkerman hingga kaba up mentah nyo ini cincah kira per kira cia kene kari kasih cantia kecongi ini kecangca kita dah sudah jatang mentak kato kani telikis ni kita yo. Kita datang socer, kita datang sokret, kadang kecilnya siang, bak kadang kecilnya bomhak harga sunsyar kekada. Mental kami, bak kerja penreal, kapai khmat yang sasisian syakal maulai. Kamu hentam bakandai ubat long bak ukrong senam coba kerja penreal. Mental kapai syakal senam maulai ketungi, bak kaong. Bagas nang maulai atau kandai na kalaway chong gacay penriyo. Kipang digdig kiap ya kata bagas nang maulai kacungi kandai na kalaway chong gacay penriyo. Kung kipay ba nang siyos nang baiit baro. Naman katang akwan ya kabantawa at chong fi. Laban ikwa baga maulai kandai kalaway chong gacay penriyo. Ay ang katanin purkat ay ang kabatyan kelatra kelaben ayah kepada tunda kusan chana ha swara ketika kat kenal tarik kenwan kenang bangun bakla kenang bangun syakran da kumia pada kuntai pat kenang baga jingkerman ya gajai penro khasi jongi kaban yang sesisian bat bangun kata galawai jong gajai penro khasi jantia jongi tai nomor kata bahagane ka kat kunai tarik Mimi pada syakmat kita tempat semula kersan ya voice of the people party ha kami kesan kebalik no namar pa kinamdan kijiya day kimajan bak kulo dat kikamide kidan kajiya ito kidan nasigi bampak snotro ya ganang rem jama party tahumra ya ganang kapor kabamenta ha ganang katunti kabamenta ikot nihere pinbaro kipat ba ng syong ya kabab hindi pa baka pun ay yang kecingkersan kabab barat ba kecompi yang voice of the people party bat nani yang dapat mawai comi ikermen ontang arfasal hajar kibuat kinamila aga election MP kenadam hemrangan Bebel yang ay kebanyakan harga mega election kebanyakan bat baka cingkerman kanwan pak sasisian harga cat benriu kasi jongi bat benungen shisha kata galaway naga bentaga cat benriu kasi jongi tam kini kikintian ke bakindan nama bakapor kamsha keblai shibun keblai shijaru kapra snap ye jingkren jomba edison akin ma ye kikintian shong spai trong ususatang badai way na start perkhat bakra jo gajai benriu nadu bakan I usia wang bakan jai benriu jongi ka kren syapang ka ayon ksiar kamabrot ka benriu belum bau ta usia ha jai benriu jongi uyeng pum urang yasa urang ken I urang thawa dia kana ka puar ai ku lei sibun ba ini yang kecing pinkan nak kecompi, yang kini kepor kepada ipor bagai cat benriu jongi kan say yang kita kirang kini kirang thawa kibanya sat kibanya da nak kebentangan cat benriu jongi ham tiye kador barba jong dari India kata Lok Sabha mendapat dan say way nongkran Dr. Irfurani masuk kemen ba kecing pelapor kejongi kuresi pun sa Dr. Edgar ni ide paranong hikai jonga mai kai lang Port Senat College mai hikai ke subject political science mai hikai ke subject khasi Dr. Edgar ni lawan penyarap pensai penpa akan election MP from Maulai constituency
hapo maulai warin hat bat hapo maulai nong pedeng haka jingsat jonga baka jing perkhat dan jing pingsongnya asngau bakum uta unai kai ka subject political science haka por ba iya jingkran asngau kubangasyong hapo kamera kelas sesi 4 tela takada ngakirpa je pribaro kinam song kenang ba pinam ya bape snau bah ya pribaro kibadan lagi jong ki jaga alang-alang ki jaga haki yeng kisam ki jompi haki dukan haki lenti pinya ai ka por ka kodor ka jompi ban snap ya ka jeng pinsai nai doktor Elbiurani saya sudah pan asnau kunan bai doktor Elbiurani ide na kaju ka korban na mga karingki ban i rani jangan naik maka jundan jang iya ni ka por benta kumugay untuk hat jang ka party PBB jang ka central body kanlong ka jingkatoy ka bakraw na ka bentang jang na bat jang ilang baro kipala ban yusngaw yang ini kikor tendang pensawa tadi ka por si sendan na khat ni Dr. Elbiurani bain ay ya ka jingkran ka jang i Karlo ngadang syong haga ni gajing ilang kawan gajing pengemau haga mensin gajonga haga jingmut gajing perkhat gajonga ya kikin tian syong sebai balakren sisin menor da i lead professor Eke Nong Kendri kikin tian kiba ong kumni ba ki khung yo omon kim julong AA ba ki nong mi khmat yo omon Kim Jule AA. They halor katakan nongrim baka sen BPP kami pertre. Hadin balayu i yakane kajing yatmon bat kajing laitlan haka imlang kasalang haka sensar ka khadar. Bat hadin bagini ki nong mikmat nagi sensan pertre ki baper ki la fail ban belava. Yaki promises ki jongki yaki jing anglur padi ki jing siang jong upat ba hamadan kini ki riu yo i jangai jong ka party kat chu kat memot na preng jongki kila ya lum kila ya lang kila ya thir kila ya mir bat khap du khatwai ki ong lapoi kapor ban seino yaki nong yalam ki badon ya ka jing ketle bansai ya kinong yalam ki badon ya ka responsibility omsu ki ba lemon omsu ki ba yagmon bat ki bamla balle AA haka imlan salang de halo jong kata kanong rim bagini ki sama ramba jong sen ki le yami syatmat bat khat prangut basai ya ki kertong haka snan araja apulai banya kun ya ka election sa ka yeng dorbar thawan jong ka sarkar jala bat snotumak bahaga sin ka penengkong layo ya ke jengjo hadu samut ki MLA Nagalian jongka Voice of the People Party ban represent ha ka Meghalaya Legislative Assembly bar uway na kita day u MLA badon burom jongpi nang ni na po maulay iba bright star marbenyang iba bright star marbenyang suaya ka pangandon ha ka meeting mentang sipang ila punyana yang sobha sa ay kublay kerpang ya tinong song jong kamaulay idon yeri mentahan te po Giant Hills nagabentahan ki jur hikul kini ki program te nagaliang jongi ni ay ka jin kublay on behalf jong MLA Badan Burom Jompi iba bright kumansu perkemau ipi iba bright batnga ngelong sipalok ngiade ki batchmate Nia purelang na po North Eastern Hill University Arthur Legisnem Hajar Lai hadu Hajar Sam Nia puliru ya kajo ka subject kajo ka Department of Political Science Badadin bang ilaya pendet ikijing puli kijongi i don hakaway ka profession nga don hakaway pa ka profession haka bangalarung sa kakam hikay badadin kato ka nepor ipapray iwan lang no sa ka profession mat niyalong ki kolik hagijing pray kijongi ipapray ilapun i ya katakan leadership quality kajing long jing i kumunong yalam nado kito gipor ba idandon kumukna puli haka school ba
Tingam sampai perkhapat ba in mi sakmat ba in tendrong ni ka hukum gani ka lungkor. Dengan ai kublay kerpang ipi kita mulai kiba pila saya iba abrai bar kajing jiat jong pi ya ba abrai kumu MNA kadai pat kajing ais ngobha lane ka gift ya ka jalahi barakowai. Bar kum nagalong hadu mentang na ka performance jong ka PPP ha kalas assembly election ka pradep niyai kemau bar niyai ong baka maulai kadai kata ka bastion lane ka powerhouse jong kaseng PPP banganya scam ba ka history kanyai repeat ilade kat banami kipor kisngi kia haga bangi yakun ya ke election nama kata kadang iwan ban kerpat epi ki pat ba papin sngu ha ban ai gajing kersian ka barat ba ban ka pura sa hisen pa yau kurtong jong kaseng upagila sei sakene ka lempung jong gajing yakun ya ka election sa ka yendor ba thawan jong ka sarkar India. Jadi kita ijing ai kublay iba lengkot ringkat lem ban akerwo para pak no Emily jong pi na syemi kene kana ban ai kublay ya i Dr. Mas Karengki iba long usong kenor jong kene ka jingalang ha kene kopor iba Edi iba dang sudap ai gejingkran jong i mentam iba SS Renja iba de we ne kinongkit kam bar we ne ki founder co-founder member jong kaseng BBP ibarawan naka seng kami nangka ya iba karum iba ratam iba long u president jong ka unit jong kaseng BBP hangne nangka jadi khat jong ka BBP hangne po maulai hangne hamulai purnori in particular bar kerpang lipi ki pai ba baro ibarawan segini ke jingalang hagene ke janit hapadang kijing pun kam ke jong pi bar kijing cap jong ka mariang bila pelat ke kapor ke pokor ke jongpi bananet kane ke jinga pelupor jongi ke nomlong kabale no ai parari ko malapan kan mau menne sakmat baga seng BPP kawan sakmat kami lapan kaya ka nagadau ban sim ye ke jing ke kli ban ye tendrong ye ke lengkor haga sensya haga kadar lengba ke jinga kun ye ke election ke baper sedang naduk mensyam senan sega yendor bathauan jong ka jala bat menta hagane ka kenti sega yendor bathauan jong ka parlimen hapo lok sabha bat ter ni nak penkre nak benta ke election MTC bat kumjuru ki wei pat ki election ki panangwan nang ne sakma kapangakwa ban penkenal pi kalong kani ba ka VPP kadon ka jingi pher bat ki wei pat ki seng prathai bat kajinga pher ka bangingi kwa bang wara bang pensno tu di pai ba kalong bangingi dai ka party ka bayeng halor jong ka nongrin kiwai ki party ru ki ong bayeng halor jong ka nongrin ki ong hi kumta hanrai ha bangingi ong bayeng halor jong ka nongrin ngi kwa ban pensisha bangi pentrikam ye kita ki nongrin ki bangingi yen hagak ten pareng ya gani ki ong ka principle politics ka politics lani ka sang perthai ka peringkat lan bat kinongrin namar kanu ka politics ka pamdang ya kanongrin ka pamdang ya ki principle lani ong bat wat ya kajing embryo hi laran nyam dan ya kanongrin maka jing ga jumi ngin sulong tangkun kito ki start ki basyuk hair ka chababe bat be kat siapa her ndon nongrin las mobiang satu lagi ngibut no ya kata ka bangi on ka convenience kat balong convenient ya tadi kat pas mobiang ya sata tinggal yu ya kani ka on principle politics ya ka politics bang don nongrin jo gini ju ki seng partai naga ta daung ni ong bala dei ka por ban sai ka wei pat ka party ka ban ye quick halor jon ki nongrin namar kata kadau ngi yang halor jong ka principle halor jong ka nongrim man hikai ru ti pa ba bandut ya ka principle politics namar kata kadau kadon ka kitien ka ong kumni politics without principle is disastrous and principle without politics is also dangerous kasan prathai kabaklan kanong ring kala banwara ya kejingjot
kasan perthai ka baklam nongrim kala panora jinjo batara pidan nongrim henry pimsim jengit kli kasan perthai kataru ka bama kidon ki politician sagari ke jongi ki bam don nongrim ki ba sube tam yala ka jong ka convenience ban tundit tembiang yala ka jong ka jingim kia tut kat sebamon kia le kat sebamon haga bakadu ki poi hadu uput jong ka bamsa ka bampu namar ka taganau ka jela jongi ka longkom ni namar ka jong kita ki nong elam ki bakum kita baki dong baki beriu haga rindu jongi ki badong ya ka principle hanrai kim wan sakma banesim bentaha ka sensa ka kada ki dong ya ka nongrim ki dong ya ka principle ka jingin hanrai kim wan sakma namar kim nut namar bagani ka politics kada buon ke jinge ki dil pengkian ki bakang lenti ki banuan sunai sakma nai kublai ki nongalam jo gaseng voice of the people party kila sim ya kasenjam ka badai ban pratmanti bat mental lemba jo kene ka parti le yo ya ki brio ki badan ha ka principle ki badan ya ka nomrem kila yo banuan sakma ban sim ban ya tondrong ban ya ba ya kene ka lengkor ha kasensyar ka kadar bat wei ni kita bapil esai nabi idai iba prakstar ni dapo maulai tingim semia de kabor jong kapisa ngim semia de kabor jong kajing pendit ngim semia de kanu kalenti ke pokongman ka jile election MLA kasnam arajar pulai dalam betik halo jong kanongri kasensyar ka bakut ka basuba kajing temu ban rat din kong ye kajing bangsa bat ban wanra yang ya ka purong ka balado ban ai hau pai ba ya ka hok ka bodai ban ai barari sya ngan pensisyahan ni ngakwa ban substansi habang ong bagi don ki sen perthai ki bam don nongrim ki bam don principle ngan pensisyai kata ni ka jami ngan ai bi atau di nuksa to ya pet mentai ya kene ka election sya ka yeng berbat hawan lok sabha to ni examine ha kene ka por tongin sim shua ya kaseng tongin sim shua ya kaseng UDP HSPDP NPP but BJP hagane ke election hagane ka kerti ka bamenta ka NPP kasay kertong ya ikong amperin lendo ikertong jong ka NPP kersyam da kaseng BJP kersyam da kaseng BJP ka UDP ru kasay kertong da iba arobat yun harjarin balai senrok lang bakasan HSPDP ki form ya kata ka RDA bat kia saya kertong mon lang ng bajong iba arobat yun kajing kali ka bami hanya kada ya ka principle jo kini ka party hantai hapo assembly hantai ha ka sarkar ka NPP ka BJP ka UDP bat ka HSPDP kia trailang ha ka sarkar kia di nagaju ka kuri kia bam na uju ukiuja ukiudo kidon ya kaju ka state haka governance kidai ki coalition partners kidai ki paralog kibaya trelang kidai ki partners kabangabu jeng kali ya ka principle jeng ki karong kane balai bahaka sarkar pilong ki paralog pila trelang balai pilong ki rival haka election haka por bayakor election sa kayo menta ka ganti ka NPP barka BJP ki sayo jog ka karteng ka UDP barka HSPDP ki sayo ka jog ki karteng kamot haka election kia le persya kia longki opponents kia longki rivals hantai hapo sarkar pat kia ki umsyat lang na uju ukiu jau kiulo kabawo jing kali kalong syano ka principle joki haka election hamadan sopai ba kini penyatur ka UDP ka kran persya ya ka NPP ka kran persya ya ka UDP menurut ke kali kata kali ka drama mati upai ba syano ka nongrim joki syano ka nongrim joki ki kami lagi bagi ka regional party ki kami lagi bagi ka regional party bagi om badai tamangi ke regional party ka represent ya kitrai muno
handai de pipet ya ka history jong ka UDP na do kasnan kan bai spa kan bai punyo bala form ya ka na do kita kisi ke banin kong ka UDP ka judon ka coalition government bat ka ye jur kok lang ya ka jur ka perangkat ya ka jur ka net ya kia lang ka jur ka jentia bat kini ki national party bat bonsin kila compromise ya ka regional agenda kila compromise ya ka regional interest hakaduan jogi national party Hagapor election kian ni hamaran banyak cuyu pai ba pangidai ke regional party ngidai ke sentri ulong ngidai mangi kiban represent ya ke interest 25 muluk on the badet ke election baru kila jesno apat ke national party kalak bandai ke kongres kalak bandai ke wipat ke sen tapi yang ni yui ya ke principle bat ya ke jing tombat principle jur kini kisen Hagabakado kiran kibre ki ong bangidai kiseng riulum. Hagaji itong nga kimlay syo ki riulum, kila day ki riulum. Kilum ya kasma kapaw nakabantay na di. Ki kansyaw nakabantay ki jington kam yala kajong kajingim. Ki pengkew yala kajong kastatos yala kajong kastasyo kajington kajingim. Nama kata kadaw ngamong iki bagi day ki parti riulum, kila day ki parka parti to ki riulum. Ilai parari ke prinsipal joki hangdo giye. Hakapor ya sensar lang. Hakapor bayara lang. Katu gajingja gabaja hangni hapo maulai. Kabara yaki upai ba ya katu gajing syaksiat jongwei naga wei na kirong yalam jibarim jong kaseng HNLC bache barakhan niete bahaya kata. Mano barang haka sorkar haka tu kapor hatu ka UDP kamdam Hatur ke NPP kambang kilang lang mano ba sumya karay mano ba ay ke hukum kidai kini ki baju ki badon ha gaju kajing sensya kajing kali ki karam tang syalan syanu ka prinsipal jong kanuksa ka baar ka substansi ka baar karong pegmenta ya ka Congress Party Hamtai hapo assembly ka kongres kadai ka nong yalam nagalian persya kadang haka opposition kabang nasno lang mo ngayon bat namdon formula bangkay kani kadyo ka kongres ka ba persya ya ka NPP hamtai hapo assembly kani kadyo ka kongres kaya kuk lang nakaju ka blanket nakaju ka kanbor hapo district council kia kaulang ya ka sarkar kia kaulang ya ki isi mo tanong tegajing kali kalong syanu ka prinsipal jogi kabanga kayo i kalong bakine kibriyo kidantang ya kawai ka prinsipal bakata kadai ka principle of convenience ka principle of self interest kamentoy simet ka kunrana Kibagong kini kibriyo kimday ki leader, kiday ki dealer, kidil hangno badon ka business jongki, kidil hangno badon ka interest jongki. Parari nga merkata ganao pilayo but kung mga ongi pimenes man, lara kapaki lara ka jingim jong kibriyo simet, ka lang kasalang jongi, kamban siyo ya ka principle, nganito ipi, tandatan gilalaksa. Niniwan na katumay, jong ka society kapatan ni ka principle niniwan na ka principle society nindai bangidon tang dia ka society ya ka imlang kasalang ningidon ya kita ki cardinal principles hati imlang kasalang ka jungi kasan perkat imlang salang jungi kasi kalong kabas scam bat ka bajeliw ta sulong hado kanung ya but ya kata ka sumhangi gila laay hangi ya ki principles ka kahok kamay ya kahok laay hangi ya ki principle ya gitu kita next katip kur katip ka katip beriu katip lay berkompetitor kini ki principles kini ki kamay ki banginiwan langan ngimbot show ya kini ki principles nganito ipi ka jing injungi kan dengkar batan dengkram Peni hangayo no jai bener kasi ubang burong ya kakamay ya kahok ubang burong ya katip beri ya katip lay ubang burong ya katip kur ya katip ka ubang penkanyi kini ki maukrum jong ka social philosophy ke jongi nganito ipi kumutang beri kumutaga lumien kan ha pati kinjot ka basir kay
Hagani ka politik sa kasan partai jongi menta, ngidon nalor kan kini ki principles ki bingila yo no para ka timay jongi, ngidon niya kini ki democratic ideals, ngidon niya kini ki democratic principles, ki bangi ngide ban buat nanti, lada ni pengken niya kini, ngani tu ipi ka bakado, ngi pen kedia ya lau jong uplo. Kajin pengken ya ki riti banyak nanti kajin kadai kajin pengken ya lau jong uplo. Dalam kata-kata ngayu ibat kat ni ka kenriang ka sensya ka khatar kat ni ka jersey ka jing sniu ha ke umang ka salang namar pa kitai ki besong hakapor sensya kem shem burom syu ia ka prinsipal tika jing ele agani ka election governmenta kalong baik nriu la kawai kini ki sang partai ka NPP ka BJP ka UDP ka HSPDP ka Kongres, ka TMC, baru kita nak kawai kalian. Berkat jingle itu ki mentah kalau betang ya kawai, kalau persiap ya ke BPP. Kap bayar election sana setai, siapa persiap aja ke BPP. Nama datang ke BPP ke badan yang hakan nongrim, kadang don haka prinsipal. Bahkan ni ke nongrim ke bagi ais di payah, kan nongrim jong kahok, kan nongrim jong kajing sisa. Kanong rim jong kajing lendari kini gide kinong rim kiba crowd tam ha kajing uno brio kino ki brio kiba adap jadi kini kinong rim ha kajing jong kingan itu this is the deadliest combination tapi kuat tan yo jing jok ha kajing piang dia kahok kum kanong rim jong pi yang hajur halo jong kajing sisa namar kahok datang maka kaban kentiu itu kajing brio kaban kentiu itu kajing brio wiper currency. Om kaprawo, honesty is the best policy. Yang akan orang kebahak se. Kan kentiu ya kajing kepisah, kan kentiu ya kajing kesan, kan kentiu ya kari kejat penriu. Kajing sisa, datang kajing sisa kabalak berpelak lu ini. Abang idon ha kajing sisa, miyang hamlo, miyang naka confidence. Balakan miyang ha kajing len lagi itu kajing president. Nganya tu ipi. Ngindon kajing kieu gerak kajing ini ka BPP kaya lap kaya riu hapden jo upat mak ka beri nyo trap ya kajing long renti kajing im ya kajing don jo kanong rim kum ka parti bat kum gajat penriu bate halor kita kanong rim bang eleksi ka eleksyon ka salam arazara pulai bate halor kita kanong rim ka baki pat mak ki ajin kersan ya kene ka parti kat sebagainya ka principle politics kebar ka mga kuwa kan warna kung kajing penkenal ipi hagani kajani kalong gali baka sen BPP habagalet ya ka campaign jongka kamdai tang banyalak ya ka election ni kuwa ban ai ka jingkai yo pai ba hagari ke joni baka ta dolong ban wanra ya ka new political culture ban wanra ya ka culture ka batmai ka san berkat ka batmai haka sensya ka karar ka jongi bakata kane bansang nakipat ba hamara ka political culture ka badan haga negeri ka jongi kampwa ban bakai sipun ka political culture kane ka subject ka baya hangisa ngan ai ni kajing pen mau banado kas nam khat kendai spa sambuar bangil arum sa general elections bala pentri kam ya ka riti sensya dari India tar haduk kas nam khat kendai spa nyu puar hadu mentah kabangayu i kalong baka political culture jongi kalayat haulan ubabakala larabu akak tin pareng ka political culture jongi brio jongi kadai kata kabaki ong ka clientelistic political culture ka clientelistic political culture kamurkani ba unong thabut ki patba amaran kilalong ki clients ki customers kini ki bahsajit hakabor kilong kum ki businessman kilong kum ki dealers ngomong ipimene uneu bahsajit hakabor usim meladi kum utau service provider kum utau businessman kini ki paiba ki babot ki kilong kum ki customer kilong kum ki clients ki jomu nakatata open small tamak eki open small hai eki open kan oi eki uai festival eki uai midnight uai chocolate kum kita ki
uan ra ban penbit ban penramya ban penthame ki hagaba khadu ki ya ka jing kersan kini ki pai baru publik kan kisah ya lama kata kerukom de hagaba khadu kerukom jiet jong ki unong mikmat de halo kata kanong rim hadu kapai kapor ba unong mikmat jongi unha ban lek mi seki ya briu hap kana baja ka jing ya briu hap lek kana baja ka pang ka sitom hap lek ngam ong bu MLA ngam ong bu MP dei benai cek yang beliau kadai benai kabian dan dei ban penkala political platform ya kayaknya beliau dei ban politicize ya kamedia kumbo ong manore kamet kadang saat politician mula boy kata kadai ka culture ka badan hani hanga bat hangi mentah kum ga BPP ni ong bagi patma kim da dei ban community ikini ki amane jongi bagi nong kinong wan se ki ngi abriu kapadon kami ki kolong batin pentek ka kamran ga barbu yaki kidei ban pentek ki kamran suki kidei ban trei kidei ban ora iki polisi kidei ban tawe ki an kidei ban ora iki skim kidei ban trei hok ka kam to joki hanga simet ene tu ipi lada u MLA kran yang habaya en surak ngam lei lada u pendek hok ka kam joku kaba kongsan yang kolong bu MLA, MP, MDC, kinong ikmat, kidei ban trayhok ikikam kijoki, kimdei ban bamsak, kidei ban wara ikita kijing rai kijing yar, kijing kiyo laki iblang kasalan, kata kabiang yang Dalam niya kimi nanti kinong ikmat bakinong kinong tabriyo, kabaham ngisyo island ka ay ko siya abiyaki, kilikitiliw ya briyo. Ti ngomong bakam day ka day, tamba ka ni ka kulture ka laya jangi. Nila long kum ki clans yung kini ki leaders ki joni. Kabibibi kakwapan penkalahon kong ya kata. Namar ni di ban sotu bahkan ni kecingnya dari jong ni berkinong nikmat. Number one ni di ban sotu bang ni dei ki kenra ki kini ki syukri. Ni dei ki kenra ni dei mangi ki becik ki dei mangi ki balak ban ai hukum ki bak ki dei ban trai kekum kajing don kam joni. Kini ki politician perkilek kuno kat pakini ki patma kedang ya jni hakane ka clientelistic culture ya ladi pak ki create ka ko culture ka baki ong ka VIP culture VIP kamut very important person kini kinong mikmat ni kini ki VIP namar ki VIP ki VIP ki nya ki kali ki beremdor ta ki yet yong but ki bodyguards but ki perlut ia kapisa bagi bau hajar naga benta ban protect ia kecingin bejongki ban yada ia kecingin bejongki ki enjoy ia kata keskesyor lapalang ia kisin jong kispas dan ki balino bagi enjoy ia kata daga pisa ke jonga berkejompi ki don ia kata ke VIP culture parari ke VIP culture kamdon haka BPP ni ong ngin pendoro ya kani ke VIP culture ke VIP culture kani ke jing pelut ai ke jing pelut kai ke jing pensat ai ya ka spak ka po jong upai ba jong ni namar kata kenau ngingin ong ya ke VIP culture ngin kwa syo ika bakom kani ke jai culture barahikai de kini ki waipan kinong yalam hati ni kisengsan partai ki bayar kapadon kam kalong bangikum ka BPP nihikai di paiba bagi ni kandong ya kata ka sense of responsibility kabaki on ka civic political culture bawai unong sungsunong undai u customer jono undai u clan jono u paiba bagi nong thapur baro ki nong sungsunong baro kidai ki stakeholder kidai ki nong ki khle ya ka em kayap jong ka em langsang nomor kata kadang nihikai ya kani baka pengasong tenak kalong ba ka BPP onda haba ka may sa election kahikaya kene kanong rim bakila ay ka jing kersyan ka bapura bakal vote jungi kalapay hadu kung ba 100% ay tanha kasin ka manikong kamot ba at least 100% kibriyo kila sang yo ay ka jing soto kani kata ko wind of change kal to ka jing kala ka palawan na kali ka jungi gini ki Kani ka society ka bagi menta, kani ka democratic society. Ha kani ka democratic society pide man smutu bagi patma kilong number 1. Kini ki syakri sarkar, kini ki banyi on ki government servant, kini ki syakri, kini ki servants.
Kini ki minister sekarang kan minister komod syakri. Kini kini bandon hapo jong upai ba. Nama upai ba uron hajrong ki kini bandon hapo. Nama kini bantrai kat kum kejing don kam jong upai ba. Kini pat kipan kelak hongpong ya kini kejing penbaik. Haka feudal society menjua ka jing penbaik ka order ka lomba. Kini ki feudal lords kinong sinsar kita hajrong. Kini kita try kendau, ki malik, ki baruspa, ki barupo, ki long hajrong, ki sensyari, kini ki paibang, ki berjenjang pemadan. Ka kendau ruko joki, ka spa mariam ruko joki, ka bor ruko joki, ki kontrol yang ruko paibang. Ki kontrol, ki penyat bagi kat bakimon, ki pelong merau bagi kat bakimon. Henry haga democratic society kata kalak kompok. Iwan mengi ki paibang hajrong, maki ki de benlek kat kum kejing don kam jongi. Tenre kini ki sen partai menta ki wanra biang ya ka feudal society jong ke 18th century hakane ke juk jungi menta haka society jungi ki kasi ngimdon feudalism sarkar si ai ki don kita ki feudal lords me kita hangi kam ka feudalism kam don hangi hakane jungi namar ni wan na ka thmai haka ba baro mi long rengkat kan kai samrang na do te usiem ha do te basong hapo do jo kahima ukun prayot ngialong kawe ngialong kaju. Nah kata kadau, kamdon kata kecil per, mdon ukrau cai, mdon upo aja akari kejongi, mdon kita ki high class ki low class haga cai kulriu kejongi. Tenre mentan belawan kene ke politics ke batamai, ngayui hangne bagi don ki haps bagi hap nots, ki badon bagi bamdon, uba yo bakot bar ubom yo. Bat ko bangayui mentan kalong ba, ka jengyo nong na kene ka sistem ka batamai, namar bala sim kabu kene yalang. Kitu ki badon na ka sarkar ki kontrol ya ka budget ki asam gendang para maki ya ki kontrak work asam para maki ya ki kam sarkar na MPSC na DSC mana ki wei ya bah para biya itu ay ki bahayen ki basem ay ki parlok ki prajor ha ka bakhadu yo anong ki kaptu katne sana do si 4% na ki babit babian na dari ke jogi handai kendai 4% ki aksa ki lan ahamadan ka BPP kami halor jong katakan nomrem bangi kuma banwanra ya kahok haway po way unong sumsum kata kadai kalentihan kami kata kadai kanongrem kami bagilay kan pansmutro yung paipa ya kadai kapanta banak alem kami niong nginyan na kahok nginyan na kajing sisa barka jinglen na di ringkat lan merpiki paipa bat namang paklawan kadai kajing nla kibriyo kilaskan man smutro menta kini kiway menta kila yating barkila ikhanyurut nama kata tahu pian sekarang. Bila ai kejing jawab kaptur ke analih kejing stam to kalap yang ngimpat hun ke kamelai nomor 4 semutu ke sen ke banengkong kan ai mental haja ne KNP we will teach them a lesson ngin hikai yaki bakin semutu bapimna banyak kelam barang bakalan su ini pada ni penkre eladi nak benta ka MDC ni penkre eladi nak benta ka MLA ba hanasam araja pu prala kuno ngire ban yono ban shimti yo lakam du gajing semsar hanta ninyo i ya gajing kala ka basisa bananis kem pinyaine bananis kem pinum kala hagani ka mission ka pangitan ni hatrai ya kani kum ka mission bagi hap penyayai lang napi kum kipan kata kadai ka nongrim ka bangi kum ka BPP ngidon kata kadai ka vision ka long term vision jungi kum ka BPP ikwa banwanra ya ka new political culture ya ka rukom smutu ka batama ya ka sanchar ka kadar ka banwanra ya ka jingha ya ka jingbet ki jingbiang jom paro lang ki bedon haka imlang kasal kapor kalananya ikwa su ban karanselan te sahisin ngabu ka jingkerpat bapin semua banyak mimpi bah kakat kendai terik bagi kuat berpenting kena banang na mulai kumbaka long ka bastion ka powerhouse yung ka BPP pin continue banai ya ka full support ka jumpi ka jingkersan ka papura berka barata ya Dr. Ricky Sengkon banyo ya ka jingjok ka badon borong bakane ka jingjok ka bangini wa menta kande ka signal yaki bakin pengkre no iladi bakin late no sa pavilion bakin lipai no sa galeri kalau dari kapor lara ni di paiba ngim kala ngane tu ipi kita kinuan banset kala kinuan siwan banset kala ini pi kapor kala poi baka jam enta kung balong ha football habang ia pa banyali kai football ngire ban fa iki player ki banang lada u abgol u de banong gol batbet ada yo kon nabak u de banong bobet
Ada udah banyak support forward line ru udah penong ubat bit. Kamu mat penong kalong de banwara ikibriu kibaran de kasap kapong de banwara ikibriu kibaran de kanong rim island iki bakin rum hagan de kejeli jo kasan partai. Ndai pan island ikini kiban sim kabu. Ikwa ya ki real players. Ikwa ya ki nong yakun ki basisha ban rum sa kejeli jo kasan sakara ban pen bandur pat ya kare jumi. Nama kata kenal ka ketian pira jong ka BPP kalong ban pen impat. Ban pentumai ban penkaladur ya kejelah kejongi ban penkaladur ini dan kam ya ki players ki bebet larangin dan ki player ki bebet ngani tu pingin na ban tep gol nginum poi sa kathong ga bangi kwa ban sai kini ki player ki bebet mapi pidei ki prai jo ga team mapi pidei ki ban sai kini ki player hamadam baka BPP ka de ka platform ka bala play baka chapter menta ka sedang bara kau kini kisang-kisang partai kiong ngiru ikwa penuan rai kecing kelah bara kiong ikwa penuan rai kecing kelah we are all on the same page bara kita nak juga page dan rai kecing keli ke bahasa kalong who will turn the next page bara kita nak juga page ia menjur mengikwa penuan rai kecing kelah dan rai manu banton ya ke next page dari ke BPP. Nomor kini haba ang kala kipen kala iladi. Kala na ay nakaway ka parti sa kaway ka parti, naka siklur sa kaaklur, bakong tatatar. Kaya ka politics of convenience. Kajing-jing biang yala jong. Kipet na kaway ka parti sa kaway pan. Kiong baka parti kada tangga uniform. And ito ipi ka parti kam day tangga uniform. Kito kibarang ong baka parti kada tangga uniform, kada kibriyo kibang smutu ya ka principle jong ka parti. Kalau impossible ya beliau bonek na kowe ke parti se kowe pat ka parti. Namar ki ideologi ki apa? Ki komprakan ki apa? Ka vision ki apa? Sari dikhal penyi bakane ka ideological politics ka trekam. Hangi kam rong ka san berkha. Niya ka convenience. Niya ki pai baru niya persangman punya jam ko meli niya duk niya janjar lekran yo meli yo bisa kan dia asmo hunno pi kata kam ne ka solution habang nyen dong boycott ban thikot iki khon jongi ndai ban lek pan bisa ue meli ka boycott kata kam dai ka solution karya solution kolong wan ra saya ka sekolah ni ko biang pentrai kam saya ka arti right to information kata ka free and compulsory education pang sitong lalai sa hospital ka bill ka bahe phone ni wali phone gitu soha aja rak ini ka bill na sukan siu sus na ile ni kata ka jira para beliau ka biang henry kata kam dai ka solution kalong wan ra sa iki hospital ki biang pentri kam ni PHC pentri kam ni CHC pen biang ni dawai ke dasin penti kena bagi doktor kinos kindon ki pai ma kisuk no kata gani ke permanent solution ka temporary solution kalong phone siu Bible lasan di hospital labiang dapang dian pak bakar no bila menyerap iki pai ba kalong impossible pari nama kata kadau kala dai ke por manginu ra iki kicik kala kendiat pa kendiat barka BPP dai kata ka platform ba pinedon benta bagi naga benta gani ka mission ka batumai nani sekala kata gede kecing hikai kecing pensai kecing hikai ba baginda snotu ha baginda rum daga mensin ke kle bat habang bet ye ka baba ninyo kait lu ye ka baba tehanu harwai swa bangang songno ngakwa ban penken mau pi baka vote jompi kalong ka pokor kasibot jompi kalong ka pokor hadu kata-kata nama kata raw suwa mapin ay ka sibot jompi snobha da kham da duwai Sarha dasat dakhen ka dono jompi hammo bidai namar ka ne ka vote ka pi ai kam dei tang namar jompi lara ka dei tang namar jompi simet dengan ong re haba pi tet vote pi pen tablem yo khna ubam bat yo vote pi pen tablem yo khulum ubadang kha pat yo ban sakha pi pen tablem ta nak ban yo iru lara ka dei tang nak ban simet ja ka baja ka kalong mele ka kut ban ka biang Handai ka buat ka bangan tap ka determine ya ka future jo kini ki bang pat kharu nama kata raw ngahaban perkha
Ke hangmo pin ai ya ka pot jompi. Ai ha kita ki brio, ai ha kata ka parti, ka basong thu ya ka dor tu ka sibut. Long tik kum tu ka baji ke. Utu pa baron ya ka baji. Udan ni ka ka baji ya yin ka bala rim ba kata ka baji. Tiu tiu pa bala temen wong kun, ngadon ya ka baji ka bala rim ba. Mentang kami isu, ngalek tiu mengawak temen pe baji ru kam nang su. Wong kun ngan ai no e ka baji me shin no e me ka baji. Tu kun on pa ngar ngan le yu ka baji ngam don kam ngala don ka mobile ke ke tingam le yu ka baji blarin ka fashion ru kam don ke ru kam don. Tu pa wa jumur yu kun wong kun le ra ai ka tu ka baji jum pi hau tai nong sna baji keli ke nu bodor kan no la ban siu. Kun le ra ai ka baji hau tai nong sna baji utai nong sna baji wong kong kane ka baji ka blarin jom me la telahi bana sna ka tamada mana ai si sanbo tung ka spa tung ka long ni ukon ule ya tu si ye pa wong utai unong de baji unong sna baji wong tang sanbo tung ka maksimum si spa tung ka la ban ai tu pa wong ada kalong kum ta le nyo hang te ka jaka ki bagi ai ram ki aisyah pam yang kikat no karam kila ban ai de ka bapibu benda no de kan ka baji kon ulai cau tau nong airam wong ko nong airam tu airam yang ngangan bu benda de kan ka baji de kan nasi usun no pi de kan ka baji uta nong airam wong kum kan ka baji men bu benda me benda airum tre sipia karam tre ban ai tre sim benda de ka baji wan phai dia mu kun sei omuk pa khat do kharwai le ka we ka kam le chate support museum keli kat no pingin sim anda le support museum ta try juga museum buang ani nang no pio ka bakum kan ni ka baji daya ka bakum kan ni ka jat ni la ya wa om dam sergi usang ya chu ni kwa ban bu ya ka hamia museum ban bu nam ya ka kan long ka history ka jing pen kenal ya ka ni ka factory ban ka dor jo ka ni ka baji kan no ka dor pin om ngin siu ya ka pio kador kabaran dan siu ka museum ya kene ka baji ka bokoro pari hangno bin ai ya ka bot jumpi bin ai he gitu ke banya siu ibi kan sang spaten ka ngayo semua mentak kalaya sarum sanen kaya sa kidan ki perlok ki bapun yang ki ang kalaja kum ta hanta ki lele kum ta ki laya kum ta tengok persangse ban yo ya ki evidence persangse ban record ki phone calls ki jongki persangse ban yo ki video kanang bangilyo kan ra ki rensang ki padegian tengok mo ban kren ni kita ki incidents tenre sarum saneng menta kalaya kene ki yasam kalaya kapang mo kolong bahagi election MP kam juja ka bakum kani handai ngadu kami ke BPP ki knyo ka menta ki laya sai ki pukilan ki jongki kala sang ya Cijanjia Hills Barkiton ki corner sange po silong ru ki bangalayo kubor namang ibo ki filas kelen kung ka party te nilayo snow bagala don da tren ka bakum kata kalajan ti kasni ka kanai tari kene kalajan wan kani kalanan ya menta ko ki pararito ya husian hangno pen ai ya ka baji jompi habang ong ka baji ngong ya ka bot jompi pen ai ha kita ki bamdan principle penai hai kita kinong set kala penai hai kita ki rulung penai hai kita ki beri ki bala fail ya pi hango penai ya ka baji jompi hango penai ya ka vote jompi snobha ai ha ka VPP mi bata ka khatkanai tarik jomuni ubnai mansion ya ka sam ya ka vote ke jompi ha ka sambal jomupra ban ai ya ka jingjob ka budan buram naga banta gane ka tawba jong ka jat benriu kublai si ajarmu Sipun Dr. W. Rani ki sembok perkat mapila pensyai mapila bu khmat jemi nangai punyi kum ki college prabe kailam ye join chani ko politics nama runi I bagani ko political party kadan me ki namrim nai ladan na prengi kai jemi ru ki badan ki wei political party nangai bai Dr. Rani menjur mengintre ban join sui party nama ni I bakim don ya kan namrim nai hatian belum kini walaupun bikin lagi kai jangi po Senat College
ia join siapa ni ke parti nama lagi kuat ban pentempat ban penkeladur yang kan ni ke cai penriu jungi tekhan pun bikin akan ke por mentah nalor kini sebuah perkat beliau Dr. Ibrani dan pat saya Pak badai ubaya dan mentah ha kaban seng yang kan ke parti BBP Basyam ide asisten jelas sekretari jong ke parti BBP bat ide lokit yang bersyukur om tang apa sentral budi wat aka konsulsi jogi apa penuruslah Basyam lawan menyerap ibak berat aka puar bilang MLA kata dari kesenang kental masa aka cuman jogi kalau ai mensiem yang kidong ya try ke parti bat kunjuru ya pi ki paipa tele ka puar di sendang kerpa ya ibak syam ban syam ya ka bentah Baru berpihak yang ni kecilang ki perlok ki nelam jo kapal ki pra ki long kapal ki long kemi jo ni kecinong bat kum jo i khun sama hot ngapenap ban nagaleng jongi ki penap ya ki khun sama ki papulikot hayeng ki jongpi nagabenta ni kecilang ki jongi tehmrai nget sekitar basipor kecil snap kejumpi yang ni, angat mapiyo syukur kejumentoi, anda lamba kaperkat perdan kabunga ai lapasa hari sama kejuperkat kejumpi baru. Keprasnan besnap bagi yang kesan, wala perdan yang rugikan, henrai yang sekian lamba kita bersyukur kejumpi, tentu yang jemut, bagi lesnap ru lamba kejumkran, jangan perlu keberadab syakmat. Masuk keman sekadang masih sesumpat mengalakan ulan menyuk kejadian sejisin hanya senang mulai yang kebahaga election MLA beladak ngelayok berjekeren kata teliti kesenang naga benda kejelang pak ngawanang tiada pak konstitusi penuslah kabadai ke konstitusi jauh deputy chief minister ke konstitusi kebadan apa yang kecil kabakarawa teman tak pernah kikidat par bagi kami hagada election MLA nilayo aduh lain jatam gitu banbat yung sembok ujongi hampir apa konstitusi bunsla bani kerumen bamanta kaginti ngintam kambun hampir konstitusi Kapor kalayat na kerpat ucapan yun punya panaitak ina na rade kapor mangan sungai. Kajumbi jong ke BBP dihadin jong ini hindrius nam gibalen nyok balak salam kasinsya kakadar kaying torbar jong ini kejelah kajongi. Bani so keman sikade bang apentau kejing slow belum yang kita tak nang mulai kibala saya bat punjab yo break batum kejek pemberian ilayo sangat kiamane batini ki sangat kilang kipaya kibantai yang tak ya kayong dorba kajongi bansai ya kijutan bansai ya kinya bansai ya kerukumat terikam kibabit na kabenta ka imlang kasalan kabibibi kaba kami sinala persya yan ero kami sinala thong yan ero kami sinala lot yan ero kami sinala ero banang banay kangita kibajip yani kabibibi kami kalang bansangger na kabenta ka imlang kasalan Hawa sendur ng kabuntaga, emang kasalang, bagong suho ng siyam na karangiye. Hawa kapag na tumigi, sendur niye, kam syuat, batang kikun pagsingi,
Kibiyo jimentoy nagtagi jing sender nagaw ye. Wat ukron dagat yo jimentoy lang lada unang berpenangkam ya ka. Kajing sender jong agi PPP ngano penam yahi. Wat kita kita persa yangi pen habang sender kelak ulang hakai kasgi. Kiro kia yang ya ke jimentoy nagaw jing sender jong i kong ka party. Kenal bakam ka party habang siyem igawai penetray yang kakam wadbo yang kakam kejongi nirina jikrisyan yang kong ka party benang bang ayu bangin yo naga ka party raya minta ngihapan susuk kane di cincat ke kajak menuril ngihapan teiswa yang kata kalami yang apa ngihapan bo kerkom berkat ayu mendak sunyan syake erang gasalang lembah ka party pra kino kibalan kibalik nampay na do kesentrang bali hado kinit nani kinang kersa nakwa berpuso hagi cepat hat bah ngihaban do ayu ngintay ya kecek mari kejongi lembah kepadipra kini kesambut kipaya kama kecek mari kelas ini kesambut ki arli kejongi ngangit bahasa susun hake MP election yang pembi survey upaya apa parlimen ubang keren naga benda kecek mari jongi ngasen on kipai pa badu pra kilang ko artli ketiti lala buwenoi yang pai pa nang pra kecing peta jongi ki MLA kalau meleno balada buwenoi yung pra nang pai pa kecing kenyum jong pai pa ke sarkar kenong senap habo pra berupaya ba kini lang pada atli kiti hapti kesarkar kehaban snap ya ke kebangingi keren tara habangingi mi kong kaparti yung day tang gabusya election iwan ng panji bersanya pada omnay tanong tak election MP hagano kamat hagano kicing keren hagano kicing ilang gabangingi kapat hagano kicing dawa gabangingi dawa lada pisutko bangi keren nang kakapit kabyang jo imla salam hamta robin ay di kesya tara makhat yang ini kiparlok kibam psum gimana ataten manakani hag election MLA ko patkasya ni ngayon munta prei bangini ban sender pakiting sender kecangin ni kerman bakal namalan ru kay lali ke jompi nagar kakapit kabyang jonggalawe kipateng nanta sisyo akwa manpentao bangasol samlet banang bagi way kipate habaki kikren kim kren syo ikimat kabagi gini ban kren penman kalabun kitin ban kentho ya kapati pra da kapakimot ban tak email ya kitambang herkam kijoki hapo sarkar da bakeno ya kapati pra kakam kalau kilek kum ke sarkar om sumban hak watang man hak ketiru penman kikil skong haulang teli takadaw pagba udah benai jisneng udah benkamut syabuk jangan ke sarkar kenang bakarkan pekmat nakabenta kapit kebiang kejongi kung kajak meri muang lebih bon di Islam kajak meri jadi kelangam kelahir sehingga saya dengar orang gini kau ikut kompak ngawan ra kajak meri jadi minta kayang kajak meri balai kayang nama om deh bagi nang syur kiwan penjat yang ini kalau mengehi penjat ban pusuh yang tangan ay kau ikut kana Song bril berdin, apa bril ulah penhilang ni tau din ulah ulat. But anda utau bril ulah sang berparia ya tau din. Jadi sedar kalau senang di terak jauh ulah sedang banyam. Anda keli bril ya tau din belai banyam. Uang tau din, habang dia nak pengkawan mengatap apa yang musuh juga ngam snow hendak kipenat kijongahi kiparia yang kata kabangayang
Kajai perlu jumi korang nomor dia mengamati kerong doang senam naga ni penjadi ya ka om day bersedang kita kibana ba ya ban suho ya kata kenapa kum ka parti ini mentah sa parlimen ban kran ya kimat kapitan kami kum kajai menri yang isyahir ma mentah om day tanda kabor Jangka dor, jangka jing kenyat dor, jangka bor mek, jangka bor selai ada baru, rengi syak kenyat mentah, jangka bor jung kulam berkaan. Kalau orang weng real start, kiriulan ibu mesyawang, ladangi wengla ya kaan ukun menril, ukhamlang merat, banyak merat. Miran kam nama kata bansai ya kiriu nang kiriu minat kiriu di bateng kiriu bay kiriu di bastak di basyamhang kiriu di batwa ban minat hop yang kaya kamram kung kinakimat banyasat nagamdakaan baka sagar India kathaw yang i ngawan na konstituensi kabrang kapot baka Bangladesh banyak orang mengenai babu mengenai undang-undang kuat. Ngasutho yang kecil jadi pelok kemudian masak sendak bat kabri yang tiap Bangladesh. Kenal ngidan tangan dia boleh tak kendau. Ngidan tangan dia kecekah kalau ngincang sakung kecek bener. What's no kemudian tohok. Baka dular kadang nak ketijong pi nak ketijong yang kecekah kalau ngingiyeng. Bahak kawai kasmi. IT ng pateng yang naghindaw ka pabisyong siya kilong din kijompi. Daka no kalenti bin ay ki. Hato pi ay na kijisngan, hato pi ay na wala ban ay, ni pi ay daka no kalenti. Habang apoy siya tama kwa ban bo terkomprakat. Baka ay ka pala dyan. Ya kilong yin, baka takaway kalong yin, kabla ito nga matwat. Takaway kalong kumi, kawadan bri, hangti hakapot Bangladesh. Kabaha opo punusla konstituensi. Kata kalong kami kabadan kumbas sa pinyaw sa pubras ng kerta kami nga nagagintian hakway gasni habang masyongkay hiyeng jongka kong mensya hakapor badalong try iniit yana kong ngalang syuba habalik siya ta siya buri anda kelat ini asyum ti imei ngalasang man kena ngalasang mendiak banrat bandiang menyerap imei bagi yingasang hangta hapok beri anda kelat sa imei asyum ti makai taga beri kau ngasosi kolong baka dunia tagadan hanga mentanga melong transyo ya taga beri lasya kini haka sarkar balaki sanar syak ya ka malah itu neling dan sanar syak tambah pihak berkadang nagabata kecil jom kikul kita kiparok kiperjor kipahiyeng basan kibersak dan syaka nama pakum kajai mering yang syong sate tangani si caka ya hakawai kasni kikun kiti kijopi kipersa kijopi kikse kijopi kipai hagalan kicaka la sigi syakni manoban keno hangta yano keno kami keno yalade nama kata kiran kam yakin nong mikmat iban kuran yakian kepakasakan India katau jadi nama kata mende hakap kadang-kadang syarmi na yin kiperlok ng tinapo tan pusma kipuhon nga yung basyam hey biton wang dadan yin kang ikwa ban syongkai pi ban kli pi Jepang kata ka keren maha Udinki cewedasta yerkat pete kibrim yang musti Taiwan halor kawai kamat kabang kwa bani perselan ang liru kaya kita keli kabaki keli kaya masyam hato de si syamo pakata ka parti prak kadawa pan penduk desi konsen ngong kitang ngene kegintian ngasutho samlai gijing keren jopi namar pengidawa ka artikel lais pak Indobuwe Syabang pensyai biar iki semua bagi syong lepo iye. Mai ki haba pilek syakla.
ngai kabo hang atli kawat katari ai benjit kyong injit kawat kung kajat benreng ilang kam kawat menta mereka bampak yo kawat yang diketari kawadan wadah kalon yang penyap ya ga lupa gitu saya ni ya kinong nikmat kibastat kibashan kulo shoot yang diketari kawalan ban penyap penyedai ni kung kajat benreng ka artikel Espanya puwegan ng Diyos no ma'am bat ka section panman ka na nga penyedai ni lebaki ay mafer tibataw na kasarkar India penban talap kung kajat meri nila say na kinong mikmat malawang meneh magiging kinong mikmat kibapit tang na kamanta kapahida lajong ngamdip lagi lawan em sedikit tahan mulai bang yang ekskam na lagi wan lagi sepentau yang kamaki kisong ngirong idawa yang bener bersya yang siye Hindi nga kwa, magpentol, ang makakot kubor, nilami, ang isnem, di balik. Kami ini kaitin, gabong. Lese nga kwa, mansyukren, yung mga ganda ni. Lambak, mobile, kapag la, bo kanang, na syukur kanang, apo mobile, kaway ka, kot kubor, kablapaw. Kapag ang nakwaya, panapentaw, kerteng, kapag kubor. Kabalawang kuli. Pau, kajong arsap, kisipara, akajala. Utabi hiding barit. Utak yung makakamhe, uang syukum ni. Kelasor ke NPP ke Halok Sabha Haji Gershan ke MP ya ke CAB kung kita hangge baki upad ba man persya ki ang ngingi persya hangge ba ki ang ngingi Gershan kung kaya kita ginang nikmat ka bagingin say kung kaya kita ke parti ka bagingin hapan pisya dahil matakadaw kung ka parti ka bagangin ka nawin kapati kapanganot panong Ahmad Jonghi kapanganit pan yalak ikiparlok sistem wang na siya ang kakinti babalay bahkan ni upad ba uli magkasyan ni kapati pra omday naman magkren omday naman biyai biyat syarong syareng handa ngamot panong yapi kalang banado mangisdang bansengi ni kapati hado kini kiklamat kapag isyong ikibiking sisi jongi ngapula kapat jumpi kalau ba ngimpat jukren ka weru ka kinti kaban kren spang ka malagi hakamiting kapag ipulapor kalau kay kicing kapag bapa udon kay kilat kinti kapag haban tao banweng ikata kicing di naman kakadaw kapag ngingi perkat ikong kita kapag si umre yo isi siya yung biking anglot ka chungi kapag mauhi kapag isi gaway na kapor ubungki yo pa panay ka siya kaya nga iskam mapi kinong siyang sinang jong kamoy kung mapiladekan kasyan yo babay haka amali mapinang yung ipatendang kajing kasyan yung kaparti ka chungi lahaka na kalama kajile ka chungi Lagi hasulok, kabang kapag mi sulok, ngi baik. Nomor mo tabangan hing la hikai hi. Ukpa jogri India la de hikai yang iwang kuno. La ka sarkar ka thau ian. Tulang persya yang besar, yang pada de pada banni persya yang katakaan. Dang managini kinyak tayo ngadang yo kowe kejingkren kowe unang sajaan jang Supreme Court do bang kunni. Kariti siya jang gari India kada na preng kejingma. Deng pada banni banyada ya kada kariti siya kejongi. Omdai teman bahila kelak wangi lahikai. Bat ke bahikai ke banisode ibot ya kata. Ninyakun ladai hakanong nama kejingele. Tama ko ang yapi ladaw paipa lada kani ketika kawan na ketika diang piwenglo ya ka. Leno nomor omban kejing sawa habatak kedi. Kasyong hapi labi tak ketilang ni kasyong hapi tapi wenglo pekana ni keti na kejingele jomajak bendrio. Nomor haman be ya ka por sekolah pat ka meeting. Ya kwa ban pentau pakai jet ngerio jongi kadang kam ban rius pak ya kejengmut kejeng pakan
Om dan jinduk kebersyukai nalor ke jinduk hak jinduk berkat. Lada piduk hak pisah keempat dan kita air ya. Nama ubreu uberusta lada kejubut berkat juga duk. Leno ke sepak keburudan. Rekom kecek mereu gidan kepada ke juma ke bakal berkata ke jinduk ke jinduk hak jinduk berkat. Tarakum kaparti nilai cipada angin semlek. Tanda kamenta penyerap yang election nilai kumong babu mana nilai dulu bani hikai yaki kebagi jadi relek. Nyungkwa bakum kaparti dan pelong yupada hakapor election. Ukurtong hakapor election stay mahangnya pendiri kiti. Hakapor election ukurtong ulet kene upada ulet kene. Hakapor election kene hakata. Anda ada election, anda lajop. Kayak kebaca unang mikman uhe upai ba ulit kene tingi kendo dalewat peri wa semran punya kendo ya pun kita nak mikman ngasyid ang kene ka kintin ya ki parok subhan lejong ngasyid ang kene kinam mikmat kindan kerdan kinam mikmat kindan tangkal kor bagi day man pendat wadong dorong mikmat lade WMLA, new MP, new MDC kita kerdan. Kita bangkit ya kelingkor. Kemadai bagi dengan pendat kong kita nak mikmat. Andai tak nak pakai juga, ia dah jauh ubakit kau sista kilo, pakit kali bermana alam. Ia nak mikmat tak sesuatu ia ngabor kemudian bangkit. Kabulang berkenam kam syamru tanah mata berpisang hak siti nang nikmat kesang kenam kabulang kesang kuliah dipendap ya ka kuliah nang nikmat lalu dipendap ha pula kenam apa dipendap sneo pula kenam baru musnam sneo bekerja bulang mata kuliah nang nikmat kenapa bukan kifat om dan terdan udan kelingkor boleh kita akan berkat perusta yang dia kenang berklan apa tahu friend inang nikmat Islam mahap pendet ya kabawar jumpa ba tum babi pilele hadis dan gerada leru mata kenti kenang ba sarkar kan soho ba plain upai ba ulamut ban kawat syabut yani ke sarkar masyupa ban pukot dengan dia ka kenti kabalong kumni menar ke jaitur jongi lamba kilong kenyi kijongi haka khana lai tho palagan kajing kadom ni kene ka persai kasi kijongi lamba kadingyai ngada penghalam ni kata kadingyai long kenyi kilong kapa jongi menang minta bi piang kadingyai jong kesusah ka khada kadingyai jong bangsa bangkok kadingyai jong le masak kadingyai jong kesusah le dondor le sulang ya kita kedingyai mengamati mungkin lebih ka bani hapan muslim pat ya minit ya manjaya kita ya kata kedingyai kam khalam syuk namara ada orang yang kekintian dong tupti cimanasta banginam kiaso hado hadir tak kendai terik mengamati kita ba ngilang minum husyar ngkhalam min mat dengan kedingyai ban menapar husyar boleh kijria, boleh kita, kiwan jria yang begini, boleh kesasa, kecisah kadar, kebedul begini kum kejat Indonesia. Ngilang bawat pasti, nagamta kepateng kejongi. Kong kepati ngikwa akan perusta yang keserta, ngikwa akan penetut yang kepisah jauh pada ban pendiang, nagamta kejinan kam. Ngimong nagamta kerahat, nagamta kejinan kam. Penban ke ai kepercaya ini kesar ka kalong ngasyid ai muksa marhamnya kalau ajong ya kapor kana batay punya hari hagi kapaki por kabayo por habang keren ko masinta kita masyid ai muksa buon ko gini ban ngasyid ang nalabi kani kesoka juni kani kesoka ka bangsa ka pulot pun kita pada ngasyid ang kunni kani kesarkar kalong tek kumutu brio ni kumutu lokpa upatan pusat balik pendam jado yang diperlok syukan ban umum dan pisah bentuk dok lagi kun haye ngan ban ni tak kedit kene ke sarkar MDA kalong tik kuntung long kepa ubadan pisah
Mana tembang jero yang kita mau kesadukan. Bat ubang dan pusa. Bat bentuk dok yang kikun. Haye. Anda lalempat likerat kikun. Hata kapur kenal bak dok haye. Nanti sedang sok kapan ram. Sedang sakilek dijat kam. Ban besar yang kikun haye. Anda layak pamanurang kordet kikun. Lalagi yoi long kepa. Kibadak dakaram sudah. Nama terkenal di bentang. Banpek ya ke parti, ya unailam ya ke parti, ubadan ke jumlah ke Malaysia, banyalam yang ni kum kecek nuriyo. Ada mengulakam, jauh ke sisa kadakan pilot, syaka keti, kibadan yang ke jumlah ijengai, naga bentang kalawai joki pade. Berkata orang pukul dan digeliktir, kabang asyikran haki por di madat, asyik nangkum ni, haka seni ke suat tabur, pi kelong kepa kelong kemi, pi kelong kenyi, pi kiman ki badan, kijong ki kruan ki persa, ki para ki badat kijong pi. Wat patya lada maki ki patya. Anda kile pihak sampai sini ladut mak juki, berkat ayu kalawai juki kenyo. Lembaga kapur kijong pi pesandur jangan kalawai ki pateng. Kita ini gede. Ngakwa by way to way na pregi jongi. Maka kam sensya kadar. Kami akan tamasa. Ketika kam kapasendur yaki bon pateng. Angin sekam pakai jelek ke jongi kom ke parti kalang ru ke jelek ke jong hilang iwe ke jenjang jong dokter ki sungkan komo kertong jong ke MP diru ke jengelang lang ke jong pi kom wei banyak tre banyak balang ngani ke lengkor jong ke jelek sesasian upra umit dapat dahi bangpe yang ini kecengeh ini borok ban pensau sekali ke cindawa ke jongi ban harangi ngedengkam dari banyak diirti lang naga kata lalu bersau sengaja ini ke parti tinggi ngakwa berbinyawan lang bisa cepat ini raktilang ini pitalang yang akan dikesap jong ke parti pra yang kapangin ay ini pensau akan mensiam jong ni kertong jongi ini pensau akan mensiam jong pasal ramado jongi wala hakano kecekah kapaki kan kapaki keren hakibiting menpensya sepeka kamen kapangin peta makin drum syakiru syakita kisnong per banyayo na kamenta kejingjap hakan election MP kamen sandur na mata kalawai kipateng kat kibala abanwan kepada sekian sisa kibala abanwan hakan kejalan jongi ngakot ngawai fulan English kaman banyak pertalang daga surga bersofan ke surga bersofan ke surga juga jengjap lembah ke cingkerpak jengir supaya tekan rak nama daga tong ke bersisya pakai jen beril kamnun ditanya digitin tangi pertalang hapa kurunai syajarmu Pokoknya bahasa yang